Mema akwaba emfa umbraga nsem TVGH so wofre me adwoa searching. Yemide kai His Excellency John Dramani Mahama say wo yi saaba tokono efiri ho. Ama na judicial ayebata. Yemide kai ne say enne wo yi asoda fo mpanimfo. Ama ne omane do ama enne wanya ne ba bi kuro. Yemide kai ne say wo ba ye ne person na ukọ what they say awaka say what they say amafo ko peduma ye stampede e ba ya kwalantia egu woni preso ye me de ka no ye me de ka ne stay o common nkofo aduma anne and that's why e say ko ba obi o wa so ne ba amwo wi school listen ne wonye duma ye na oba ba to dwane ma ne ma me ne papa di no ye me de ka ne say o power sankwa ni nyina fi school na media ni nyina mu no tumi ni nyina no ye de ma delegate so omunyi omunyi akompreku de me de ka le se na ne penso double salary cost na do ba ya watu nyanka wo hwe na ye de akompreku wo asa de ma we mu nyina no ema ya menka mo ho munye gbe na free access ni de on tam me wala so papa because omufa wonu obi ye interview or say birthday kwaro obekọ what ya shenima na se ne akoma ni say dia abufamu ni nyame nyaduma wate that's it na me fa we ntwa to na make us say dia mpanifo bi adwen ne me ne omuni nkomo kakra me pese me damose Ghana journalists for say Sami Jemfi or the quick story called news file. Now see a Bank of Ghana figures here, woho, any figures here, Sami Jemfi the better now, no, and you're correct. Yembisa Sami Jemfi say, and say no, only figures no there be. The Bank of Ghana mo action upon Chroma the year Jumano, and no money say in dispute. And MPP is not in government. Missy Nyansen Nimo, Nyansen Nim eye de Jimmy in the highest order. So Omaka say, or mine be a Jimmy a Ghana says 1 try 1 to 2, we will be part of it. Because when to me can't tell me say NDC for Central Bank of Ghana, or my governor, I a report, Eddie ama IMF, or the IMF we ya finance minister, Omini Nasan Sanya we. Sami Jemfi Kotena news file kofa fake document. Are words no unhuni baby figures no unhuni baby a chire ya ya started say ye bobo the actual figures from Bank of Ghana and Kasa record no na SSA and Samson Ladi na ko bisa Sami Jemfi Sami say na Bank of Ghana figures na tie na also figures na wonya ya no konya na we yes baby yan to Bank of Ghana figures ningu yan to wo wo tumi se wo nim sa na ma ningu na emum Sami Jemfi na ska kofa na nsase asai no ono na dia all kan dia twitwa no ho no eno ne yan jin de jimie enya politics. And your politics, NDC for some dreams say way your politics are and your politics, and you Jimmy in the highest order. Say Nipper that's any woman, men or papa, woo, ni answer. Now, why you want to say, because Yebi did you obey the but down for be did you obey the Nayabama 1 CD, 2 CD, Bidia 2, and no yet change Ghana, Ebekosoro. Sabi, a MPP for and a cover IMF for Bayana. Sebi a MPP for and a troll, Sebi Bank of Ghana for statement, Dema Omwana, NDC for Ankasa Trom statement. Ajiatum say ampa ya boss akawe enam edwedia ye ne gold board ne ne aggregated di yenti no e ka say ne yabo off takers ne eyi say be fees ne ade e won no e na ama ya boss aka no enti nye MPP ni bi po na eka Sami Jemfi no no kwot na news file the fake figures because ocha Sami Jemfi figures or the coin and then guess what they are doing ade no e ade miensa you will go for reserve gold purchase program gold for oil now gold for oil. I'm last time they said we were making losses in gold for oil. Now we are not talking about gold for oil. Sammy, we go in your gold for oil. We go in your gold for reserves and gold purchasing program. And that's our gold for reserve no gold purchasing program. No, under 2025 now boy 2024 you make it profit. Per Bank of Ghana document, where a Bank of Ghana document, at forcing any finance minister, any a Bank of Ghana, and Sashasi, ya presented the America as say, his statement in Ghana for catch say, said the Abaya, you be protected Samija and Fintino, even though say we chatro, even though say 150 figures, Papa, even though say Ghana Bokano, yan to IMF Dieningu, yan to Bank of Ghana Dieningu, Nyan Koji Samija and Findi. What Jimmy? We are in your politics.
Many abema we are politics we ye to me imagination ye MPP and this way Jimmy naturally why you almost will be Jimmy Copim there will be aban papa ba yate dollar so ye to me to adwuma e foka aban papa ba yate dollar so ye to me fan crofo adwuma na aban papa na oba no ba ne sen oba so obema dollar na gina wo bra en have any impact na mo de mo ntwa mo face ade we we service ye de betena social media na aka mo ntwan pa me de me ka me kwakran ke MPP fo nto ombo na mo de yenko yi flag bearer nwie ne yi ne yehu de obedi anim wia and then this will be omokwase asebe omaye o Ghana say Ghana Jimmy to the point say one kasa finance minister so right now you are telling us say to force and the idea ba me engine di say Bank of Ghana governor the idea ba me engine di na mbom say Sami Jamfi the idea ba ye engine di Jimmy no nyansa ben pa na wo mu amutie me nyansa ben pa na wo de NDC for person say the omo person omo dane Ghana into no nyansa ben pa na wo mu awutie me nyansa papa ben pa na wo nyansa ben papa pa na wo mu say ene ye finance minister Sami Jamfi ntie se ma ye nyini ni ene ye Bank of Governor Sami Jamfi ntie se ma ye nyini ni ene Bank of Ghana record say no and aman bia investors ni obi ahwemu no yes Sami Jamfi ntie me ye ngindi Sami Jamfi kofa ono so ne document na mbra ne yem perusia till ende Sami Jamfi ko tena news file ontumi publish ye ontumi publish sa report ko no say omo make profit omo make loss na ade no ontumi publish ye ne yenya journalist for ne yes ye kusua journalism ada ne ye hu tibon ko so abodamfo ama sa aso boy we e de madwene di agro na modwen se ye betena social media keke na aka sa na ye mo say nipa betena social media keke na aka munye ready pa mo me say munye ready NDC for oh my god this time around no kini na ye behwe MPP ni a obeba be gina mu so oba be patch wa mo bi ho na mo be hu de ebisi because me de ekoso no it doesn't make sense to me say be de ekoso nyansa ni mo mame me akwesi apia metie nyansa ni mu mame nyansa ba ko kra ni mu mame be hu ampo video bi awaye na ne ho ya mesere keke Ghana government on kasenti mu fi se woni mu nyansa na asesen ahobrase na owo enti na mo ka bibia no aye din oni anu enti mu fi se woni mu nyansa na ye ne edi na chi no ye na ye hu dia wa papa ni mu enti na edi na chi aye say 31st ye beto aba ama ka asemi enti a wo say ye to aba na ma 31st na obenya flag bearer na so ko election 2028 na o wi ni kra NDC for be je fini se fi se nani emre ye de na to aba hu enka mo so ma ye president of Ghana da nyame fa ne kransie se de ne de pa na to aba ka menyi ni se prophet Mills betima be ye president e wo man na ya kwa 2028 don be chinchim ne sa agide a ene kana na ne de won chinchim ne za no wanyi na yentena fie se na ne din ya ko ha ya ho to kra nkwa ba bia idi mo me yentena se na mo fa kan mra se na ne din entu won chinchim ba mo yansa ye na to aba no mpo na wanje no antena so no kwahia do obehia no 2028 nim ye ka asemi ase o mie company nti enwo se ye to aba ma no ene kwa father spice ene kwa ku atin bra no medi anim ni enton Ghana no emfa ma wo mu mienu because ye ka mo companies o mu twia enkofo ka dodo wo Ghana ha despite ne kwa ku atin na mo me fa Ghana no ni ye hu se ba ko be flag bearer na ba ko so running mate ama MPP ni akwada ye na nto aba no uwie so a no akwafa Ibrahim Mahama akoma NDC fo no ono so wadwuma owonwuma wafa nkrofo hotels akese nya owo bi a wafa nkrofo mo ye adwuma ma no tu uwie a na do ono so akọ na do na akoma NDC fo se o mo mfa no so owo sika adan DMB ne kasa no wanka so na adwuna da papa ni timu no se munimu a ka munyina ma beka ne ho ma bedi nachi na ka ma ya campaign ama no na ye to aba awanya na watwemu se be ya obi ntimi meka se
aboso nti ebeye bloody ye twema so age malum asem ti na so fana kwasha nkom se ye ya ba ne beye bloody ne ma ne bloody o ye beto aba na mbehu figures pa ye be pie mu dia ba o me abenya no kan krant mi mekasa se apan to ma na ye bloody na mo ba police station ne ato ya ba we ne ekofia omo ya yi sinkro fo mo ya abato no so no na mo de bloody na ko mo so why ye de to ya ba wi e bebe fie na me kwa de ne sa ba ya ye beto minim se sanka nyame nhye ye nkom Ghana ha minim da se nkom hye no eba ma election ya edi anim ke 31st ya NPP fo nko an ekoto no kwa ne nyina delegate fo na ya delegate fo na ne ekoto aba obi ankom hye na mo enti some people fo antna se be ye flag bearer 31st January ya enkamu nya nkom nhye wo Ghana ha ene amomo amho aye na mo nso ebi wo mo ho mo nso nyame abie manipa ma mahu bibi wo mo nso mo na mde bebre mo akire say sikare tutuan even ye we control foreigners nko a ye betime contribute to €1 $1 £1 1 cedi each every month we diaspora na Ghana enko besia biemu da na black mentality is very bad indeed obi empese obi push ni nia ya ese kotokoko tuntum no tembia ni patuntum pese ni nia etra de otre obi empese obi focus ro na ayesa hari na ibrusu sambe retracting ebe pa NBC town esambe leading e parliament try so mbe boyi levy agu adiena na ye papa no they tried their best to destroy the levy and then Samije mfie kotasa amanemu a me metena ha me defend Samije mfi emeye damage control for so ase Samije mfi hu ete emeye bibim ema no e wo bre ono Samije mfi ye nsentrofo hye mu every 2 days bia no e wo yi levi hu hatta nenya ayidia Samije mfi di every day etra TV so ye nsentrofo hye mu against the time wo amia na ye no kre enya no kre. But when you made you might have many say, Nipanakasa admit no. So there is no way say, Obama him who say obey Yabe be defended. I say we video in TV. Some media fit me tra national television so destroy Baumia. Come on. And now on no call say us may and say will be any munyam. My he said you know medru no ye hwe yi na yan san will be because of he say